Jioni kama kitu kama saa 11 upepo ilikuja mbaya, iliharibu vitu zangu zote, hata ng'ombe zangu, mbuzi na kondoo, hata kuku zangu imeenda yote. Upepo ilienda naye, vumbi mbaya sana, hata siweji ona hata nini. Naomba wasaidizi ulimwengu ule, ameona mimi niko na tabu, mimi ni mzee sasa, sina hata nguvu ya kujenga hata nyumba. Unisaidie ni kujenga hata nyumba hata ya watoto wangu, mahali pa kulala hakuna. Wakati ilikuwa mwendo wa saa 11:30 hivi, mvua ilikuja na upepo mwingi, ikabomoa nyumba, ikaribu miti, ikaua makuku, hata nyumba ya jikoni mahali watoto walikuwa wanalalia, vitu vyao vya kulala iliharibiwa hapo na mvua. Vitabu pia iliharibika, miti naye ilifunjika kwa boma yote. Hakuna kitu ilibaki, kuku yenyewe iliaga kama kuku 15 hivi. Currently we have 8 homes with 1 church, PG, and 1 facility. But a number of trees have fallen down.